mfowethu la into le isihloko lesanamhlanje sibalulekile bazalwane. Yazi into isihloko lesanamhlanje siso sinesizini. Kunesizini ukuthi nawuthe ungabe enkhulunywe ngokuvuka or ungavuki. Yes. Ephikiswana emlindelweni bese into le iyachabalala. Sisitshela ukuthi ipheli ibuye godu. Ibuye godu kuthome phasi kuphikiswana emngcwabeni. Ukuvuka ungavuki iwaphi omunye wamachiyana ke watachumayela akhuluma ngazi machiyana utheni lapha dimana nangekhe ngithi ngikholwa kangaka ngibatsho ngilinde ibhorompita nangifileke batsho ngizakufiswa ibhorompita nangizoyenza lale ngathi ya manje nangu umahlangu futhi naye ubonile ngokuba ngumahlangwana nakhona umahlangu ngokuba ngumahlangwana ya ngokhona umahlangu ya umahlangwana kanti ukuthi uyayibona ke le ukuthi kuyaphikiswana uyasukuma uye uthi khona ukuvuka hlala phasi kunabamfu abayithu abangekho la abalwakhulu umahlangu 18 angimthole efonini mahlangu 18 nomahlangu umuzi ngiba la abayithu yaphikiswana wabana laba abayithu vele isihloko sisiyavuka uye ukuvuka khona uye ukuvuka akukho manje lokho bazasixoxela ukuthi sikhamba njani isihloko lesi ukuthi sikhamba njani mara khona indaba endala edala kakhulu futhi into le yophikisana mara mina angifuni ukukhuluma kakhulu mina ngifuna ukuthi ukhulume mina ngifuna ukukhuluma kakhulu ngokukhambisa nezihlelo ngifuna singene kuma-facts nginikele umfowethu uMadonsela uyasindlalela isihloko